Shosho guys, welcome back to Speaker Now. I'm still your boy Taylor DJ. Yo, so namhlanje siphinde sibuye nenye album amaskandi eshisa ikhotha, album eshisa bay, album enengoma eningi but hey akudlulise kunane yodwa ingoma ziyalwa hey angiyazi into yenziwa uFeza umfokalanga. So la siphethe ialbum kaFeza entshasha iphume ngomhla ka4 April ku Saturday izolo, beku Saturday lo. So ialbum nje le iphume izolo, mina ngiyenza le video isonto. Yo ialbum ibizwa ngemizamo. So ialbum ihlukane kabili, khona uside A no side B. Noma mhlawumbe bayisplithe nje two times ngisho njalo. So khona imizamo 1 nemizamo 2. Zotumula lezi ngoma ezimbalwa ke engiyithandile ke. Kunzima ukukhetha ingoma ezimbalwa kule album ngoba ingoma zakhona zimnandi zonke, indlela nje ihlangene ngayo. Hayi no, I think umfokalanga udeclare iwall lapha kulaba bafethu abenza abanye ama gender lakho maskandi ayuyalwa. I think uMachathi uzovithiza yonke into. Mawuthi uKabza benomaporisa la bekhona balalele noma bayibonile ialbum kaFeza. Mhlawumbe kumele benze ialbum ukuhlanganisa ndawonye ngoba hey kunzima umaskandi uzogqilaza kulonyaka lo mfana lona hayi uze kabi. I think nje unyaka 2026 sesingavele sivume ngezandla ezimhlophe hayi uya kulensizwa le. So ake ngidonse lezi ngoma engizwile lapha hey ziningi ingoma ezimnandi but ngizozama ukukhetha lezi ezimbali ngoba ingoma masephelele zonke ziwu19. So imizamo 1 nemizamo 2 uside A no side B banengoma ezo99 lapho. So zo18 ya imethama ayikho inhle nengixolele kanti. So ngizoqala ngengoma nje yokuqala ikhuluma ngealbum imizamo. So ikhona imizamo ekuside A, kube khona imizamo 2 ekuside B. Ngizoqala ngemizamo 2 enye ngoma lapho ukuthi no hayi ngeke uzuyibone imizamo yakhe mongamazi la kavela khona ngoba yena uqala from scratch, uqala from point A, akazukuphika nabantu abaqhama kuba family egwili lapha nabantu abacebile because bahamba bashayela amafa. Yena mala aqala khona uqala from scratch. So imizamo yakhe ningamjudge ngayo ngoba yena uqala from scratch. I think leyo ngoma ke hayi abantu abaningi bazorelate kuyona, nami ngomunye orelate kuyona ngoba hayi siyazama ukubuild izinto zethu siqala from imizamo ke but ke hayi inzima lo ngoma ideep ijulile kakhulu. Bese kuba khona enye ingoma futhi ejule kakhulu ingithintileke le ithe ukuba personal impela ingishayile impela. Khona enye ingoma esikhanyisa lapha. So lapha ukhala ukuthi inkosi ayikhanyise nenyanyana zakhe sikhanyise ngoba iphelile iminyaka ezama kodwa izinto ahlangana. I think nathi nami ngomunye umuntu ongathi ngifela kuleyo category yabo le ngoma ngizwa ngenye indlela ngikwazi nokuchaza ngoba ngicela mhlawumbe seningibona sephuma inyembezi ngoba bobo modlala le ngoma ukulesimo esifana nesami nesimo sokhaslisha mhlawumbe iminyaka eminingi uzama ukuphusha something but ingahlangani. I think le ngoma leyana izokushaya hayi engishayile nami leyo ngoma. Yenye ingoma nje engithema ngizwa yaba ku repeat isikhathi eside ngoba ngempela kuyona ngiyarelate kuyona. So ngithande kakhulu ke nanje isigqisayo nje samaskandi but into engithande kakhulu kuyona imessage nomoya nje wayo nama emotions indlela kabafake ngayo kule ngoma ezithi no le ngoma ipersonal ngempela abantu abaningi zobathinta. Kube khona nenye ingoma ethi iso lenzondo lapha. Iso lenzondo ikhuluma nabantu laba abayizitho ukuthi abantu basebevele sebetshelwe into ezimbi ngawo. Ngisho ngathi uyazama ukwenza into ezinhle eduze kwabo bazokujaja vele ngoba sebekubuka ngalelo so lenzondo leli. So ingoma nje leyo emnandi nayo eshaywe kakhulu lapha. Kube khona enye ingoma enomunye umntwana akade ngingamazi kuthiwa unkosazane mina ufisarishwe yona leyo sana lami lapha. Uyibhalele umntana wakhe leyo ngoma leyo. Ingoma nje emnandi kakhulu. I think abantu abanengane, abantu abanemindeni, abantu abanabantu abaphilile bazo-enjoy leyo ngoma ngoba uzama ukusho lapha ukuthi nokusana lakhe iyona motivation yakhe, wena umuntu akamphilela emhlabeni. Nami nje ngingasho ukuthi ngomunye umuntu nami oyazi ukuthi ukuba nomntwana kuyisibusiso ngoba uba na something oyiphilelayo. So leyo ngoma leyo imnandi kakhulu usana lami feature lo mntwana lo unevoice emnandi yena ngithandile. Ikhona nenye feature enye intombazane ngimkhohlwe igama lakhe lo mntwana lo but angiqala ukumbona kwi-album amaskandi. Khona enye ingoma igama lengoma isike Your Love. Lo ngoma mangiyibona nami bengithi ingoma yothando ngoba ngiyamazi vele uFeza when come to maskandi lo Pinky uyahlephulela but lo ngoma actually ikhuluma ngothando laNkulunkulu. Ingoma nje different, ingoma nje kahle gospel song lesha sethi yenziwe ngomaskandi. So ikhuluma ngothando laNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu akazi imlahle yonke leminyaka kuze kufike lesikhathi la akazogqilaza kanje eMzansi ebe number 1. So nje leyo ngoma leyo imnandi kakhulu and futhi ngoba kuyiphasika I think abaningi baqala ngama belale album iyayenza isense ngoba kuyivele kwi-weekend ephasika. Kube khona enye ingoma akayibhalela inkabi ke la inkabi lezi zibuhlabala bafethu abonywa lapha. Hayi ithi sijabulise leyo ngoma leyo. Leyo ngoma ithi sijabulise leyo ukuthi noma kuthiwa isimo sinzima kanjani kodwa umzimba osebenza uyajatshuliswa ke lapha. So hayi
kuzophuzwa ngaleyo ngoma. Bona-ke emathaveni nakumashisanyama leyo ngoma leyo izogqilaza kakhulu. Yingakho ngithi mina iy'nsizwa lezi epiyano kumele y'buyele e-studio ngoba ngeke. uMaskandi usuzongena zonke indaba. Le i-album kaFeza into eyenza ibe ingozi kakhulu, inengoma ewubona ukuthi lezi zi-afropop, ngathi zi-afrosoul, ezino-R&B nyana, so wa-accommodate yonke into laphana. So kuzoba nzima ngempela ukukhompitha nale nsizwa laphana kuma-charts lawe Spotify, ama-charts e-Apple Music, naku-YouTube Music laphana. Useqalile-ke laphana ku-YouTube Music, ungabonile ama-numbers laphana, iy'ngoma zakhe ziyatrend, enye number 17, and kuzoba nzima ukuthi ekhiphe ingoma ey'singile lana because iy'ngoma zakhe zonke zithi ziyapick up kanje. So kuzoliwa kakhulu la kule album leyo. Ikhona nenye ethi ithuba lokuthanda leyo ngoma leyo. So leyo ngoma leyo ikhuluma ngabantu asebelemale kakhulu la emjolweni lebo luhambe yaqhuzuka laphana. So abasenayo even lo muzi ukufisa ukuzama again le emjolweni ukuthi no sengilimale kakhulu, so nalo fika uzophinda engiphinde futhi. But-ke lokho likhona ithuba alifisa ukuthi uyafisa ukujola laphana. So naye ingoma leyo emnandi for abantu labagobayo, I think le ibhalelwe bona-ke leyo eyabo nje le special. Bese kuba khona ingoma uyi-favorite yami from i-album leyana. Leyo ngoma beke mngabaza-ke mina uMtsizo baFeza, ngiyabona lezi ngoma zakhe zokuthanda, ngiyabona nini kodwa khona enye ingoma ethi ngiyabadida laphana. Ngeke ngiyamvuma uFeza, no uyilento akatshethu yiyona. Bona leyo ngoma yona engipruvelile ukuthi no akhe insizwa-ke le mpela iyahlephula isigqi nje samaskandi nendlela nje iyona ukuthi insizwa no uyadida ngempela. And mawulalela la ngoma ubuke nepersonality yakhe lo Mjida, because mawumbona ama-interview umuntu orelaxile okhula, bona nje ngathi nje umfana nje othithizela uzovela icula amapiano mawumbhekile, but masengena estage seshaya ingoma uvela ukuthusa ukuthi yo. So uyasho ukuthi no uyabadida ngempela, uyisambane la kuhambela ngaphansi, uyanyonyoba kahle ahle ufana nezenze yabo nje la ngoma leyo mawukayilalela kahle uyilento vela kathi uyiyona ezokuchazela ukuthi okay lo Mjida lo unzima ngengoma but u-acting ngathi uhambule mawumbhekile, but masefika lapha emakhini ufike exebule iy'nsizwa ngempela. I think iy'nsizwa zamaskandi ezingakakhipha ama-album lazikhona ziyaqaqazela ngoba ukususile ngempela kuzoba nzima ngempela ukhiphe i-album komunye olandela after le album ngoba le izowenza likhulu, izobusa nje unyaka wonke. I think ama-gig nje amaskandi nama-festival amaskandi amakhulu, even nama-festival angawona amaskandi bazoyidinga le ndoda. So le album izomthatha izimbeke uDisemba. Angisho ukuthi izoba ne-song of the year but izoba lasta isikhathi eside ngoba inengoma ey'ningi and iy'ngoma ey'ningi zakhona ziyalwa. So ngiyabadida, ngiyabheja ngaleyo ngoma le. Ikhona nenye ingoma ekuthiwa sengiyajola laphana leyo ngoma leyo uthi-ke I think umuntu osemathandweni lawa serious laphana uthi akufunela abazali bakhe bemtshitha useyajola laphana. So ukhona ingoma Russell Zuma laphana esho same thing naye laphana. So angazi ukuthi kwenza kanjani abantu masemathandweni befuna ukufunela abazali. Njengoba nabazali nizalwa nabazali abanjani, thina soze safunela abazali laphana. Leyo ngeke sozenze thina zizalwa ezinye iy'nsizwa laphana nezinye iy'ntombi. Kodwa-ke enye ingoma abantu abathandayo leyo bazoyithanda. Bese kuba khona engalila laphana enye ingoma laphana athi angalila umama wakhe uma engahamba yohaslisha but masebuye ekhaya ebuye lambatha ebuye ngaphethe lutho laphana. So leyo ngoma yabantu abaphantayo abakoGoli abako-Cape Town abaphantile emakhaya, but-ke uma izinto ezingahlangani ngempela ngabuye ekhaya kungabi kuhle ngempela. So nami ngomunye kumuntu onalowo muzwa ukuthi no la ngikhona kumele ngize show ukuthi mase ngibuyele ekhaya ngi-achieve igoli yami so that mangifika ekhaya ngizofika ngiphethe something-ke leyo ngoma leyo. So nje yiyo nje ingoma ukuthi no ilwani lapho ukhuluma ney'nyanya zakhe laphana amadlozi bakho ukuthi no ningamukeli umntwana ewinezama akube khona enikwenzayo so that mangibuye ekhaya ngibuye ngiphethe something. Leyo ngoma nje enye nje ingoma enomlayezo oqinile-ke nawe because kunzima la ngaphandle kule economy kaRamaphosa ziyakhala, but-ke abazali impumelelo bayilindile emakhaya. Mhlawumbe ngivale nje ngale ngoma ngingaze ngikhulume kakhulu nami. Khona enye ingoma ethi siyaya-ke empumelweni leyo isho ukuthi no noma kunjani sababona bayaphumelela abanye kodwa nathi siya empumeleni. So kubalekile ukuthi abantu bengalilahleki ithemba-ke, uzama ukubuyisa ithemba. Ngiyathanda ingoma yokukhuthaza amajida ukubuyisa ithemba ngoba kunzima la ngaphandle. So nje so-speaker nawo mhlawumbe ngivala nje khona la ngingaze ngikhulume kakhulu nami ngoba angiyena umuntu owande ngomlomo, kodwa-ke yangikhulumisa into enje mangizwa umsebenzi omuhle kanje wenziwa insizwa isencane kangaka uMaskandi eSafia, and I think
i-future yakhe i-bright kakhulu uMaskandi. So mina ngamrate le album yakhe, ngifuna umdlela umona, ayinawo ama-features abantu abaningi abadumile. Into engiyithanda kakhulu, uyimelile into yakhe la, ukubonakalisile ukuthi no akadinge feature ukuthi umuntu ozomkhuphula la, umele nje. Labantu abafisarishile bobo-2 engibabonile akubona abantu abakhulu. So mina ngamnikeza u-10 out of 10, ngamdlela mona umfana. I know into yakhe i-clean. So nje so speaker nawo sivala lapho nge-album kaFeza izogqilaza kakhulu i-album. Iyasikhava khona ngathi yenziwe ile ndoda ngempela serious ngempela ngendaba yesithombe laphana iGizani Media.